Asibingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bazalwane. Greetings in the wonderful name of Jesus Christ. Thank you so much for tuning in. Igama lami ke ngu-ST wakadlamini. I'm the child of God. So thank you so much bazalwane. Siyabonga kakhulu for tuning in. So siyabonga kakhulu bazalwane. Kakhulu. uNkulunkulu anibusise anifihle nonke lapho emakhaya igama lika Jesu. Is a Christian platform if umzalwane usendaweni right kakhulu. I'm giving you that assurance. Yeah, this is a platform whereby sikhuluma zonke lezi zindaba ezithinta the body of Christ. Yes, today I'm joined by umama osivakashele lapha namhlanje. Kodwa before sizoya kuyena ngizocela ukuthi mhlambe ke singene emkhulekweni and then we go straight to ingxoxo yethu esinayo namhlanje. Precious God, we thank you in the name of Jesus Christ. Siyakubonga Nkosi ngomsa wakho omkhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu engcwele siyakudumisa, siyakubonga uNkulunkulu wethu engcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu omuhle, uNkulunkulu wethu engcwele phakama njalo Nkosi yomusa nakulezi ingxoxo singena straight kuzona. We pray ukuba zibe influenced by your spirit in the name of Jesus Christ. Baba wethu engcwele siyakubonga, siyakudumisa uNkulunkulu wethu engcwele ngomsa wakho omile kuze kube phakade ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Father, for your grace, your mercy in Jesus' mighty name, oh God. We thank you. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Angithatha lithuba ngiyibingelele once again and then bese ngamukela umama enginaye lapha namhlanje. Mama, angithatha lithuba ngikubingelele ngiwamukele egameni lika Jesu. Ngiyabonga tata uDlamini kakhulu egameni kaYesu. Ngiyabonga ngelithuba alandele bani. So ngiyabonga kakhulu. Kusiyami. Niyaphila kodwa mama? Ngiyaphila, uThixo umsa usangcinile. Sibonga kakhulu. Mhlawumbe nakubantu abaqala ukubona mama wasipha nje introduction egameni lika Jesu. Igama lami ndinguNandipha. Ngokuzalwa uNandipha wakayinsa from Eastern Cape, eFlagstaff. Okay. But ke ngoku sendingumama uNandipha Mzolo. Yiso sengashadela la eThekwini. Okay. KwaMzolo. Okay. Yes, ndingumntwana kaNkulunkulu ke ngiyakhola ngisindisiwe. Thixo wandenzela umsala bizomntwana wakhe. Yes. Wow, mama siyabonga kakhulu egameni lika Jesu. Besilokhu sixhumana sibonga inkosi ukuba ize isiphe lethuba esisize salithola lapha namhlanje. Sithema sikhuluma lapha mama sikhuluma nje isikhashana esidlule ukuba unento inkosi eyibekele kuwena. Mhlawumbe ngale nje ukupholisa amaseko. Mhlawumbe masingangena straight kuleyo nto mama inkosi ekuthume yona. Okay, ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukuqala kancane kwi-background yami. Okay. So that ndizofika la ekwethuleni into uNkulunkulu ayibeke enhlizweni yami. Okay. So ngokuzala ezingishilo I'm from Eastern Cape originally. So ndifike apha eThekwini noko sendikhulile for ukuzofuna umsebenzi. But ndizale Eastern Cape ndikhulile ndakhula ngaphansi kwesandla sabazali ababini umama notata. Bekukhonzwe ekhaya besikhonza eZiyoni. So besikhonza lo nto yokufosa babazali ukuthi yana ecaweni njani yabo. So thili ke ndikhule mandikhula ndingulomuntu okhulele kwi-background ibinzima uyabo ibinzima ngalendlela yokuthi bekwenzeka abazali utata aphuma shonele umama aphuma shonele eyofuna into bamasihle uyabo. So sakhula ke nasesikoleni umuntu uhambe wahamba angakwazi ukufikelela la afisa ukufikelela khona. Eyona nto umuntu yamphusha wagcina esefika apha eThekwini. So fast forward ndakhula ke kuleyo mpilo enjalo but praise God abazali bethu bebesiphethe kahle kakhulu. So kuthe 2012 ndangena e-high school
ndiyokwenza ugrade 10. Ngafike-ke khona, I remember it was January, February, kwakungu-March if andinaphutha. Kwakungu-March kune-SCO. So ngafika sasezininzi usathana izinto esendi-introduce kuzo ezingizalwe kwikhaya ndakhula, besezininzi usathana into ebendi-introduce kuzo umjolo, mna maningathi nje i-background yami kancane nihlehle kancane. I'm that person owayekhula ekhaya, ndakhula ndalusa amabhokwe. Yabo, ndandiselusa umfana kwakuyena efanele ukuthi uyalusa wayesemveni kwami ushiziwe imncane, then kube zii-sisters zami ezindala. So bendikhula kuleyo background-ke, ndibuya esikolweni ndiyokwelusa ndisemncinci kakhulu. So into eziningi zenzekile phayana ngendlela yokuthi ndithe masendikhulile kwazi into ezindibetha kakhulu, because ekukhuleni kwami ngakhula angazi noba i-virginity yami nalahlekelana nayo nini, because lapha ekweluseni khona abafana, uyabona muzoba phakathi kwabafana unguwe wedwa. So ndikhule ndingulo muntu oqale ukwazana even nocansi at the early stage. So ndakhula-ke ndinjalo. I remember kwake kwafika komnye unyaka kudume lento ngasekhaya yenciyo, lapho kuthiwa intoni ngesizulu, kodwa lento yokuthi bahambe bayohlolwa amantombazane. So kwafika loo nto, isisters zami zazi-happy, ndandishaya uvalo because ndandisazi ukuthi uma kuthiwa ekhaya masiye khona mina ngizofike ndivezeni, because kuleya nto bendihlale kweluseni ndagcina sendilala nabafana ndinga-understand bakwenzakalani, uyabo. So but-ke yagcina loo nto kungafocuswanga kuyo. So-ke ndakhula nje ndingulowo mntwana onjalo. I remember nakwimizi ndandidla ngokuvakatsha kuyo, ndifike ndilele okanye sizolala, uyazi emakhaya mangabanye beleli phansi balele embhedeni, ndileli nee-sisters, uyabonga endizibaluleke, ndileli nee-sisters. Dizeni uthi uyabona umuntu uyakubamba, yabo, uyakubamba, andithi nasemdala kunawo. So uyakubamba enkomeni unga-understand, uthi uyambona uyagcina naye usethathe sakhe isandla. So ndakhula ndingulowo mntwana o-expose entweni engayi-understand uba into, but ngokuya ngokukhula kwagcina sengathi iyona mvelo yami ukuthi kufuneke ndiphile kanje, uyabo. So ndakhula-ke ndinjalo thile-ke ndifike e-high school. I remember ndasendi-expose nakule nto yobutabane, yasendi-expose nangona yayisaqala, but zasendifila ndinama-feelings abantu besifazane. I remember omnye nje ndaze ndam-approacha, uyabona, and usathana nayo-ke lento yokwenza ukuthi into mosafika kuye ungaphoxeki, uyabo. Zanga abe nalento ukuthi utsho ukuthina wena, but waba yancuma nje intombazane sangabantu abazophinde bathethe. Kanti ndizoya kwi-SCO ndandingaqhelanga-ke ukungena khona. Ngebreak kwakunabazalwane abathandasisayo. So ndiye kule room, xa ndifika segqikiwe ukuthandazwa ndingene ukuthandaza uqedwe, kube sekuyathiwa sicela ukusuka laphaya. Bemenje abazalwane athi umuntu makazitsho ukuthi igama lakho ngubawa uyakhulwa noba kakhulwa na. Batsho I'm like hayi kamasindiswa nalento-ke ucalula. And ndandize ngento yokuthi ndizobheda la. So mayifika kum ndithi ndikunandipha wakayinsa, andikholwa, kodwa ndiyarhayela ngenye imini ukukholwa ndisindiswe. Ke kube sokuyathandaza kuvalwe kuphunye. Ndithi ndisaphuma ndibizwe ngomnye ubhuti. Lo bhuti lo wedla ngokuthandazisa ezilayinini, andibize sebephumile abanye. Uma ngibiza athi ungubani, ndizitsho athi yena ndivile uthi awusindiswanga but uyarhalela ukusindiswa ngenye imini. Ndithi ndiyarhalela-ke ukusindiswa ngenye imini. Athi why ungamthatha uJesu? So engqondweni yami kuringe izinto endinazo, ndithi hayi no, ngeke ngikwazi ukuthatha uJesu. Athi mamela, mwamkele uJesu uzosusa yonke lento, akumele uqala ube ngcwele before wamkele uYesu. Athi so ungamamkela. Ndithi okay, ngamamkela.
andamkelisa uYesu. Hayi ke uma endamkelisa uYesu kwaba ngathi kunomoya ophumayo kimi, ndasala ndilula and xa ndiphuma lapho ndaphuma ndithi what ndiyakholwa ngisindisiwe. Hayi ke ndaqhubeka impilo yami yokukholwa, yaqhubeka impilo yami yokukholwa till ndize la eThekwini. Xa ndifika apha eThekwini ndizibambela amatoho, I think wakupha ko-2014 15 yabo yakulabo nyaka ndizibambela amatoho. Ngaqala ngayozama ecollege because ngehluleka ngaye ngafail grade 10 wami, ndafeyila ndimka ndaya kwenye iEbizani, ndaya kwenye college, ngafike ngafunda khona. Uma ngifika khona kwayila kuqala khona ezinye izinto zokonakala, ngathi ngisindisiwe kahle. Kwakhona umuntu oni-approachayo, hayi iyakhola inceko, wacaba sothatha izinto slowly, uyabo. So kwenzeke ngigcine kuhambe fast forward because angihlalanga kulo ndawo kakhulu. So ngigcine sengikhulelwa ke lapho. Uma ngikhulelwa ngize apha eThekwini, sengikhulelwa ngizohlala phila eThekwini, ngizama amatoho sengikhulelwe njalo. Okay, it's fine. Ekubeni sengizalile ngibuye mhlambe umntwana okanye weyogqiba unyaka engibuye ngizibuyisele enkosini. Mangizibuyisele enkosini ndithi what ndifuna ukukholwa ngoku, ngisindiswe, ngiqhubeke ndisindiswe. Kuzothi ngisaqhubeka kanjalo ngibe ngihlangana nenceko akwakula ku Facebook. Hayi ke kulandelelwane gcineke lenceko sesithetha nasecaleni iza ngomshado, yabo. So ndibe nalento ukuthi wevele basiginqa ngale mishado. Hayi ndibe ngathi andimnakanga ize yakhele because ndimnikeza iattention, yabo. Ize yakhele lento enhlizweni, igcine sendimnikeza inamba yami, sesithetha sigcine sesijola. Okay, kuzokwenzakalani ke masijola? Sizojola emveni ngoko sigcine sesibonana. Leyo mshado sisayithe kancane, sesiyabonana, sesiyalala, uyabo. Hayi ngicela ukuphoza kancane kule, ndizongena kule, ndizobuyela kuyona. Okay, so okay yenzeke yonke lonto ke. So sengishadile ke ngoku, ngicela uzale ukushada, ngishade. Uma ngishada angishadi lona ne, sengila angithi ngifike ngawa kulowa yenzeka lonto yokulala ntontoni, saxabana ngamshiya. So ngaphinda ngazokholwa into eserious, ngakholwa. Then ekukholweni kwami ngoku sengizohlangana nomnye ozocela umshado. Ayike ndimchithe kubhuti wabantu because ngasengishayeke kakhulu, but kuhambe kuvela ukuthi ngempela uyena umnyeni wami. Okay, sigcine sishade ngo-2023 eseyophela. Okay, sishade ke nobhuti, kube mnandi. Uyazi ke mawungena emshadweni ube nezazinto ekuba nithembisane, nibe nezifungo zeni, nibe nezinto enithembisana zona. Ngibe ngithi ke mina ke unjani wena ebantwaneni, yabo. Umyeni wami unaba abantwana ngaphandle ngasindiswa, nami ndinaye lo owayinceko lo yokuqala. So ndithi ke mina angathi singathi sihlale noba ngo3 years, emveni ka3 years ke then siye singamenza umntwana. Ayangamnanxaki mase sishadile. Ngiyambona ubhuti wabantu, lo muntu uyamdinga umntwana noba ngasho, uyabo. So siqhubeke nokuphila ke, siqhubeke uzothi 2024. Hayi ngimbona ukuthi hayi ukuthi undenzela ama actions amabi, yabo, but ngiyabona ukuthi unayo lento yokuthi uyafisa ngimzalela umntwana. So ngiqale ndibe nento ethi alright ndilentoze. Ngiqale ke ngibe nento ethandazayo ethi uNkulunkulu makwenzeka mani usipha umntwana, futhi andikho serious, uyabo. Thili ukuthi ngenye imini silele ube nento ethi uma athi umoya ongcwele kimi, lo muntu lohlele naye uyamfuna umntwana, uyabo. Mephefumula inhliziyo yakhe yayishaya ngalendlela ongathi uyathetha ukuthi ndidinga umntwana. So ngiyibambe lento engihluphe emoyeni, ndithi okay uyamdinga umntwana, ndithi okay manje ngizumfisa, ndizothandaza. So kuzothi sasisenkonzweni
Friday la sikhonza khona. So uthi ashumayela umfundisi agqiba bese sithi ke nomfundisi ngiyacela njengoba sizothandaza nantoni na oyidingayo kuNkulunkulu, this is your time. Ungayeke ukuthandaza ungakayitholi lento oyifunayo, yabo. So ngingumdumisi ke by the way ndandilapha ya ku worship team. Ayisho lento umfundisi bese kuthiwa kuyathanda sadumisa bese simbheka uthandazo. Kwathi makuthandaza lasuka lapha eqongeni esihlala khona ndehlela phansi. Uma ndehlela phansi ndaguqa. Mangiguqa khona one thing yayisenhlizweni yami ukujabulisa umnyeni wami ngomntwana, yabo. So nathi mandiguqa ndathi uNkulunkulu ngicela undiphe umntwana wesilisa, yabo. Ndicela undiphe umfana, ndicela usiphe umfana. La lokho ndiphinda lonto ndathi ndisaguqe kanjalo lokho nditsho lonto ngoba ngathi ngiyathathwa, yabo, ngomoya wangathi khona la ndiyakhona. Mangaba ngithathwa ndazibona sendikwenye indawo, yabo, by spirit ndeva ukuthi ndikulo ndawo and kule ndawo engiguqe kuyo. Xa ndithi ndiyabona kunento ethi ungabisacela ngoku ususendaweni eright, ungabisacela seyivakele into oyishoyo and landi khona ungazothi kukhona yonke into ongayicabanga oyifunayo emhlabeni. So ndithi ndisamangele kanjalo and ndiyeva le ndawo i-peaceful ngeyona ndlela angathi kuthiwa ambani niyomthathela umntwana nimnikeze. Ndithi indawo enjani nale? Hayi, ndithi ndisahleli kanjalo ndisaguqe kanjalo ndithi ndiyabona ngazothi ngihlele embhedeni umbona umuntu mebuya eLabor Ward. Ngazothi ndihleli eLabor Ward ndigqoke ingubo egreen. Ngazothi ndibambile umntwana kanje ndiyamteketisa indlela enijabula ngayo. Ndithi hayi man ngeke siscam. Ngempela ndinomntwana and xa ndithi ndiyambheka ngumfana muhle. Hayi, ngithi ngisajabula kanjalo kuvele kube nezwi lithi kimi ubungeke uzumthole. Ngisho noba bekuthuba ungaya kuba prophet abakhulu uye kube fundisi ubungeke uzumthole, but ndizokunika, ndifuna undenzele lento. Nanti into endifuna undenzele yona. Ndithi ndisamangela ukuthi bengeke ndimthole avule ibuyiswe ingqondo yami ndiphindele kule yanceko leya esibini. Ndibese ndiyaveza ukuthi uyakhumbula wena ngonyaka othile nothile ukuthi wenza 1 no 2 no 3. Okay, uma ndibuyiswa kulonto ivela ngathi into yaphezulu. Uma ebuyisa umoya engcwele kum uyanikhumbuza ukuthi ngafike ngalala nenceko. Kuhamba insuku ngazibona ukuthi angiki kuma period. Uma ngizibona ukuthi angiki kuma period ndiphatheke kabi ngigijime eclinic ne ndithi ndiyochecka. Ndifike eclinic. Mandifike eclinic ngifike ngicheke futhi ndithi ndifuna nokujova. Empilweni yami ngase ngijoveke. So ngithi ngifuna ukujova. Hayi angicheke ke unesi angicheke anikeza amapilisi angandijovi. Anginikeza amapilisi anibhalele ukuthi ndizothatha amapilisi. Hayi mandicheka andinanto, yabo, athandinanto. Anibhalele ukuthi ndiyothatha amapilisi. Ndithi ndisekwe queue yamapilisi ndibona unesi ephuma egijima athi kukhona usisi onxiba into ekanje nakanje khani imbone. Xa ndithi ndiyaphukuza ndimjelo athi iza lapha ndimlandele. Xa sifika endlini athi abenibheka enibonisa i-pregnant test. Athi jonga angithi kuyenzeka mangaba ku early stage kungatshethi ukubonakala labathulayo. So athi mesithi buka nanku ulayini wesibini ukhulelwe sapha lelo card ndimnikeza athi alihlabe ungabi sayothatha lawo amapilisi because bezokunikeza ukuthi mhlawumbe kwanye isibeleko sivalekile ndizolentoza. So athena ungabi saya phayana. Ndithi ndikhulelwe. Ndiphume ndihambe mandiphuma ndihamba akasafuni noba mandiye lapha etafeni sithathe ndithi ikhadi lami. Ndiphume ndihambe ndithi ndikhulelwe kanjani. Hayi ke ndihambe lo omncane uyakhula. I think mhlawumbe onye una 2 years lo omncane ufirstborn umfana. Ndihambe ndikhaya ndandisekhaya ngoko ndingekho apha eThekwini sesekhaya. Ndiphume ndihambe
endibe nento ndizomthini lo mntwana njengoba kwakulo uqala sinotata saxabana ndothini waphoxeka ngam uyabo. So kwakulo uqala bekusene kubobukhixi nalento ukuthi lo wesibili ndizomthini. Hayi ndifonela inceko ithi inceko hayi ngempela ukhulela hayi ayikho lonto uqinise ndithi hey futhi sendinolaka ke ngoku ndithi ndikhulele and futhi ukukhulela kwami ngeke sendihlale nomntwana mina kaloku nobunthemisa umtshado hayi umntwana hayi angayikhola lento kuhlaleke hayi siloko sidebate ngalento sixabana ngibona ukuthi ngempela ndikhulele uyabo. Ndithi you know what lo mntana wakho ndizomkhipha ngendlale naye andincenga ubhuti wabantu athi ndiyacela ungamkhiphi ngicela uzozokhulela la ekhaya mongamfuni. Ndithi ngeke uzobethwalwe nguba emveni konke ndiyibreak nje into enayo. Alright ngiqale lapho ngiyasokola ngisemakhaya ndiholela lo mntwana hayi engqondweni yami sekuringa into yokuthi ndikhiphe lo mntwana. Ndiphinde lesibhedlela manje ngifike esibhedlela ndanive kuthiwa ayenziwa ama-abortion. Manje ngifike esibhedlela kuthiwe ndibiza unesi ecaleni yayiselihlazo ke emakhaya lento yokuthi ufuna ukukhipha isisu. Ndithena bengicela ukubuza mongabe ufuna ukukhipha isisu avulathuka phebusweni futhi umboni ubunolaka athi asikhithe isisu apha ufuna ukukhipha isisu hamba uye ePort Elizabeth bengiqonda bakuphi nalapho ndizofika kanjani athi asikhitshwa la ndiphume xa ngiphuma kwenzeke ndise town ndihambe ndibheka lamaphepha afike ebhaliwe esibondeni ndibona iphepha la elibhalwe khona ukuthi ezinto mangabe ufuna inhlanhla mafuna ntontoni lawo amaphepha ezicetshana kubhale abortion ntontoni ndiyithathe le number ndiyi-WhatsApp manje ndiyi-WhatsApp ngisho ukuthi ndifuna ukwenza kanje nakanje athi lo bhuti ke masihlangane etown sihlangane athi kungaba ngu-600 yeah usemkhulu kakhulu ke ngelo xesha athi ngo-600 ndibona ngizothatha phi le mali okay ndithi ke mina andinayo mhlawumbe ndikane 200 yabo okanye 300 buka into zikaSathane ngenxa yokuthi uSathane mefuna wenze lento athi lo bhuti okay yiza uzondinika kancane uyabo. Ndifike xa ndifika mandithi ndiyambona hayi babantu bangaphandle nje sorry umenshina kanjalo kodwa babantu bangaphandle kwaye isixhosa sakho uyasiva asiqinanga okay angithatha ubhuti wabantu sihambe ndimlandele xa sifika endlini yindlu ngomhubhe nje then apha phakathi nendawo kunomdiyadiya nami into engathi lilapho kodwa yabo uyuvula ecaleni bese uyongena ngale ndimlinde ngapha angene labe seyandibiza xa nisithi lenda imnyama thu yabo ndimlandele xa nifika khona ndifike nihlala athi ke mandilale ngomqolo hayi ndilale ngomqolo wendikhulule abese nivezela into engathi lipilisi nje emhlophe athena mandimisimile ndibena lento ukuthi kanti bengavende izoyiphuza nalento why engathi izofaka ngaphansi yabo ndibena lento umqondweni wami but kucheche kufike lento ukuthi egcineni andimfuni lo mntwana yabo ndikhohle lonto ndiphakamise limenze ukuthi manje ndiphakamise afaka ama gloves athathe lento ayifake ngaphansi ayichutheke lento kuhlaleke nje isikhathi athi mandime nje nikanyakaza athi even doctors bezala and mangabe usufuna omnye umntwana uzomthola isafe le into hayi ke uyancokola ngowenza lento okay hayi ndihlale abese yangixelela kuba mase ngiqedile ndihambe ngizothenga ntontoni ndithenga into manje ndiphuza itiya nabo ndihambe ke ndiphinde endlini xa ngiphinde endlini la ngempela ndenze lento manje ndifike ekhaya andinayo nalento ukuthi emakhaya ngenzeke ndibonwe yabo andinayo nje kwayileyo nto and futhi ke yenzeka clean ngalendlela ukuthi ekhaya kunotiswanga khange nibe negazi elininzi uyabo kwavele nje kwayilento bengixelele yona okay ndilibona bandilivalile leyo chapter leyo ndiyibona bandivalile iphele nje kanjalo njengoba sendibuyeleke ekusindisweni sendiza le yasemshadweni ke ngoku ukuthi
uMongcwele ndikhumbuza lonto the time ndiguqela ecaweni ndithandaza ukuthi uyakhumbula ukuthi wenza 1 or 2 no 3 ndibe nento ethi but masenibuyele ensindisweni nje ndazihlambulula yabo. I remember twice ndihlambulula yabo. Dinalento indihlupha ndazincama ndazihlambulula but kanjani na yabo indiphathe kabi lento athi ubungeke uzomthola but ndizokunika ngenxa ukuthi kunabantu bami engifuna ungilandela bona uyabo. Kunabantu bami so kule yanto wayenza isibeleko sakho sadamage kangoko. So wena isibeleko sakho asikho right, ubungeke uze umthola umntwana nobungaye ezinyangeni uyephi ubungeke uzomthola. Hey nacho kanjalo ngivele athi engikufuna kuhamba ungilandela abantwana bami yabo. Hamba ungilandela abantwana bami. Ngithi kanjani disatsho kanjalo uyaqhubeka ngiyathandaza phecaweni. Okay ndivele nibe nento okay uNkulunkulu ndizoyenza lento othi mandiyenze enhlizweni yami. Kunalento yokuthi ndizothini kulo tata umntwana uyamfuna so ndiphoqelekile ukuthi mandiyivume lento ekuthiwa mandiyenze. Andiyazi bangizoyenza kanjani yabo. So ndithi okay noba into uNkulunkulu as long uzondinika umntwana noba into uNkulunkulu ndizoyenza. Hayi nangempela ndibuyele bese ngqondweni zami xa nibuyela ndisecaweni kuyathandazwa. Indlela endandikhala kwakungathi ndibethiwe ndilila ndicinga into eyi-1 umnyeni wami waze wamane wangiqala soba kwenzekile na kulo sisi. Andikwazi ukuzibamba nalento yokuthi elihlazo kwangathi yenzeke phezulu and lento yokuthi isibeleko sami sigugile ndizoyithini leyo nto. Ayike ikukhonje kuphunywe kuwanjwe kwakulate Friday. Sifike endlini aqala umoya engcwele angixelela athi into ozoyenza ndifuna uhambe la ndandikhonza khona ke. Yaqala kanjalo athi hamba ndifuna uhlele uzoya kumfundisi uzoya kutata umfundisi umtshele into enifuna ukuyenza ufune ukubizwa kuzoba ne conference ne then uyothula lento uyongibizela abantwana bami and uNkulunkulu labo wanginikeza even ama verses wathi ngifuna uyonilandela abantwana bami lapho. Ndithi ke mina ke ngizobalanda kanjani ndifike ndithi mina empty phela lonto ukuthi hayi ndakhipha isiso and then what uyabo. Athi into ozoyenza uzofike khona ke angazi ngenxa yesikhathi angifuna ukukhululeka. Alright. So kunama verse engawanikezwa. Okay. Kunama verse endawanikezwa elokuqala ngicela siye ku Genesis chapter number 3 Genesis chapter number 3 verse 2 noba singaqala kuyena 1 lithi elami noba ningamhlanga ke esizulwini ukusifunda inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwanyana zasendle ayezenzile usimakade uNkulunkulu. Yathi kowesifazane ushilo yini uNkulunkulu ukuthi ningalokothi nihle nako wodwa umuthi osensimini na? Waphendula owesifazane wathi uthe singadla izithelo zanoma yimuphi umuthi osensimini kodwa uNkulunkulu wathi ningasidli isithelo somuthi omile phakathi nensimu futhi ningasithinti ngoba niyakufa nokufa. Iyaqhubeka ke but because of time andifuna sidle isikhathi eyesibini ikwisambulo ngicela uvele nifunde kube kanye senzofunda egcineni kwisambulo chapter number 12 verse number 10 ngicela sifunde u10 and 11 verse number 10. Ngase ngizwa izwi elikhulu livela ezulwini lithi manje isifikile insindiso namandla nobukhosi bukaNkulunkulu wethu negunya lika Kristu wethu ngokuba usephonswe phansi ummangaleli wabazalwane bethu obamangalela phambi kukaNkulunkulu imini nobusuku bamnqobile ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo ngokuba abathandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Ngicela sime lapho. So then ke uNkulunkulu unikeza lamazwi ukuthi uyofike
inhloso yami ukuthi uyongilandela abantwana bami because uSathane le yanto owayiqala ensimini yaseEdeni yokuthi afike akhohlise uAdam noEva badle sithelweni yila saqhubeka nayo namhlanje ayenzayo. So into uSathane ufike athi yenza lento uyazi ukuthi uNkulunkulu akayifuni. So uthi ke ngokuhamba uyondibizela abantwana bami labo abafike balukuhlwa nguSathane okanye badonswa nguSathane obadonsela esonweni, ufike ungilandele bona. Usethi ke ndithi alright kube leli elikwisambulo chapter number 12 usethi lithi lapha yana lithi bamnqoba nokumnqoba yes uDrago yes. So usethi lapho waqala lapho wandibuyisa ekutheni mina ke ndingumuntu odomanyana, uma uzonithuma funeka into yakho uzama okanye uma uzothetha nami uzama ukuyichaza. So usethi uNkulunkulu into eyenziwe nguSathane uphumile laphandle because yonke uSathane into asebenza ngayo into esezweni likaNkulunkulu. So uSathane amazwi asebenza ngayo okanye ivesi asebenza ngayo leli liseBhayibhelini. So uSathane uphumile ukuthi alukuhle okanye adonsa abantwana bakaNkulunkulu ngobufakazi. Uzondibonisa ukuthi udala if uyakhumbula sisanda kusindiswa bekurare ukuvuma umuntu athi mina ndi-Satanist mina ndibulele, kodwa in these days umuntu uyakwazi ukuthi aphume athi mina ndabulala, aphume athi mina bendeli Satanist, angabi nandaba because lento kusezwini likaNkulunkulu ukuthi kuzoba nesikhathi whereby uzomnqoba uSathane ngezwi lobufakazi bomlomo lwakho, hayi ngezwi, hayi ngeyintshuma hayi ngani but ngezwi lobufakazi. Yila uzomehlula khona because uSathane into ese-exposiwe akakwazi ukudila nayo. Uma uSathane usumhlazila akasakwazi. So usethi uNkulunkulu ndigijimile because kukhushwe even ama-platform uSathane because thina bandlu yokholwa sisayibambe kuMateyu yabo asikaka understand. uSathane ukhipha abantu ukuthi thina silinde ukuthi Sunday siyofaka abantu information but uSathane Monday to Sunday wenza sure ukuthi kunama platform praise uSathane, kunama platform afike aguqule amazwi ashiwo uNkulunkulu yabo, kunama platform akhushiwe ukuthi umuntu woza uzokhuluma inkinga ephethe thina sizokusiza. Uma usuthi uyalandela umuntu asho inkinga yakhe enkulu engaka bese kuthiwa uma usumamela ukuthi uzomsiza ngani akanayo into yokumsiza yabo. So izwi likaNkulunkulu uma lisesandleni kaSathane lize neconfusion. Uma lisesandleni sikaSathane izwi noba kungeli kaNkulunkulu but lizokudestroya uyabo. But uma izwi likaNkulunkulu likuNkulunkulu liphethe ingcebo, liphethe ukukhulula, kunomhlabelelo sesihlabele sithi uyasiza ngeqiniso unothando. So uthi uNkulunkulu ke manje representela lonto okanye manje zomphamisa ukuthi uyasiza ngeqiniso and unothando, hayi lethina sekuthi uyasiza uyasiza ngeqiniso. Kumele uconfess, uvume yabo. Then obese nginikeza nezwi eliku 1 John chapter number 2 verse 1 lalithi khona ngakho bantwana bami uma nona yazini ukuthi sinommeli yabo, sinomthetheleli onguJesu Kristu. Uthi uma omnye wenu ona uyabo Yesu uvumelekile ukuthi uma singoni but if ke sekwenzekile wona yazi ukuthi sinommeli onguKristu Jesu okwamanje usame njengommeli but kukhona la kuzotshintsha khona ame as ijudge. So ndiphuthuma nalowo myalezo lo ukuthi ena wabulala uyazazi uba wenzani, either wabulala uma ingcelo khona la wanikhombisa khona ukuthi engixela ukuthi even abanye even nakwizifo abanazo uma uzobheka ukuthi okay mhlambi am HIV positive, uma usubuye emva ukuthi ukuze utholele HIV kwenzakalani
uzothola ukuthi ukuze uthole lo HIV wemka wolala. Izwi lenkosi siyalazi ukuthi uma ungashadile awunako ukuthi ulale, yabo. So even ndishukhula kowenu emakhaya uyazi ukuthi uma ungashadile akuvumeleki ukuthi ulale. So kuleyo opportunity yokwenza isono uSathane wangenelela lapho. So uma uyekwenza isono kulula uSathane ukuthi angafaka noba yini. Omnye uzothi mhlambe isibeleko sami sine cancer ndathini uyamlandela ukuthi kwenzakalani ukuze kube njalo. Mhlambi ndemka ndayoshitha ndalala nendoda yomuntu, ndemka ndoyochitha ndenza into ethile, ndemka ndathi kuleso sono owawuyosenza, kuleyo nsimo owawuphuma kuyo, yila uSathane wangenelela khona. Uyabo, yila wangenelela khona. So uNkulunkulu ukuze akusize kumele ukhulume ngeqiniso, uyom-expose uSathane ukuthi kwenzeke u1 no 2 no 3. And then usethi ke ngokuNkulunkulu uma usuvumile ithiwe uJesu esengummeli wakho ube ukubone even nala emhlabeni. Uma umuntu ehambe wokumangalela uthi bathi abanezimali angizothetha ummeli wami engakafiki, uyabo, because uyazi ukuthi mase kufika lo mmeli uzofika amxelele yonke into, then ummeli nguye ozommela lapha athi hayi umuntu wami client yami i-right lana. So lento uJesu simbona ngathi thina uweak ingoba sisablindeke la emhlabeni, kanti izwe la kwamoya li-serious, impilo yakwamoya i-serious, uyabo. So athethe lezo zinto uNkulunkulu kumathi hamba unimemeze. Ayikho into endiphethe engamanzi elithawula engusawoti, but the name of Jesus if uvuma ngeqiniso ukuthi ndiwenzile u1 no 2 no 3 and uNkulunkulu wangicela ukuthi ngeke azakusize uma usenento ukuthi yes ndabulala but la muntu wenza u1 no 2 no 3 ndasikhipha isisu because la nceke ibingasafuna ukundichata. Inceko ayikubambanga ngenkani, uyabo, inceko ayikubambanga ngenkani. uMangcelo wathi mekhuluma ngakhumbula ukuthi emveni kwalokho ngithema ngifike emshadweni ngahlutshwa sesibeleko, but ndanga understand. Ndahlutshwa sesibeleko ndithi manje ndiya kwi-period ndivele ndibleede kakhulu, yabo. Ndagcina nami seninezinto ezithi mhlambi phela musanda kushada, mhlambi ndiyathunyelwa, uyabo, ndiyakhafulwa, mhlambi kanjani ndaqinisa emthandazweni. Wazondiveza lapho ukuthi yile yanto wayenza. So isibeleko sami totally. So wathi uma ungihambela nale message abantwana bami oyidingayo uzoyizwa, ndisho nobuphi ehambele kuyo uzoyizwa and uzophenduka. Hayi ngibe sengisithi alright baba ndizoyenza lento eshoyo, but kulambono bendikuwo ndiqale ndabona undinika umntwana. If ngempela nguwe ndicela ukubona umntwana, ndicela ukubona ndikhulelwa, then ngizosukuma, uyabo. So ndihlale ke sendigolozela lento ukuthi if ndihambe ngiqale ndiyoyipreacha kumnyeni wami lento ukuthi uyazi umnyeni wami, but ngingayitsho yonke. Ndithi yazi umnyeni wami uNkulunkulu khona into afuna nimenzele yona. Athi intoni? Ndithi inzima, yabo, but uthe lento mina benisuke ngicela umntwana, wathi uzosinikeza umntwana futhi umntwana wesilisa. Ethumi and umnyeni wami unama girls zodwa. So ethuke athi caba intoni neyo, athi but ke xa kutsho uNkulunkulu ndizokusupporta kulonto ozoyenza. Athi mandimxele ama details ndimkhele ukuthi kube kanje nakanje, but ke ndilinde yena ukuthi nangempela mase ngaba ndivile ukuthi nikhulelwe, hayi ke ndizoxuma ndihlale ke ndigolozele lento ukuthi hayi angiboni ukuthi mhlawanye beniphupha, yabo, mhlambe inyongo. Hayi kuhlale kuzothi ngenye imini ngisecaweni, it was Sunday, umfundisi athi esasho methula umfundisi ezoshumayela abingelele, athi mebingelela athi
ngicela ukubingelela, ngicela ukuprofetha kancane, ngicela ukubingelela nalo oselichachaza isibelethweni. Ndithi hello, ngiyakubulisa, wamkelekile in the house of the Lord. Ethi mesho kanjani vende rhaqwela uvalo. Yabo, mandithi ndibheka umyeni wami, hayi, mandithi ndibheka abazali abayiva kwayilento. Ndithi hayibo, ndivende rhaqwela uvalo. Kube ngathi kushoka ndithi kungenzeka na uNkulunkulu, kungenzeka kuba kunjalo. Hayi kukhonze kuqhiki. Monday walapho ndagijima ndayothenga i-pregnant test. Ndayenza. Hayibo xa ndithi ndalinda, hayibo online babini. Hayibo ndihambe ndiye kumnyeni wami ndithi ngeke emzolo kwenze kulo 1 no 2 no 3 ayithatha i-pregnant ayibheka athi hayibo avuye. Ndithi ungavuyi kakhulu, uyayazi lento ukuthi ithweleni. Yabo, so ukuthi ndi-pregnant uyazi ukuthi kumele ngisukume ngenze lo msebenzi. Athi but ke makusho uNkulunkulu, hayi nempela ndithi ngeke ngicela uke ndiye eclinic. Uyabo, kuyenzeka phela sixoke, ake ndiye eclinic. Hayi ke ndihambe eclinic, ndifike ngicheck. Mangifike eclinic, indlela kwaku early ngayo. Indlela kwaku early baze bathe udokotela, uzohamba uzogugeke wena. Angathi kwakungapheli ndishinyanga. Hayi ngifike ndenzele zonke into zami, mangiphuma abethu umoya engcweleke sendoqedile wami umsebenzi, do it. Hayi ndiqale ke ndiyoapproacha lento kumfundisi, praise God. Umfundisi ke wayihlela iconference kanjalo, bafika abantu basindiswa, abantu ngayipreacher ezonkulunkulu betho njalo. Abantu basindiswa, ngakhuluma inhliziyo kaNkulunkulu ngendlela asho ngayo, ngacela ukuthi hayike liqedile. Uyabo, because ngangibona ukuthi ngikhule futhi waba specific ukuthi ngisho isithu singakabonakala ngijima uyoyenza. And ngathi ngiyenza abantu ndabe ngisho ngathi kahle lo ngimthwele umfana. uNkulunkulu unginikezile ukuthi ngumntwana wesilisa. Ngathi ngihleli wathi uMongcwele kum, and lo mntwana uma nimqamba igama ningamphi noba leliphi igama, lo ungowezwi likaNkulunkulu. Akavelanga noba kanjani, ungowezwi likaNkulunkulu. Hayi kuhlaleke, okay, ihleleke inkonzo ibe khona ngempela. Sikhulu isisu, seyidlulile inkonzo, sikhulu isisu. Ndithi hayibo, hayi njengoba ndiqhubeka ndikhulela uNkulunkulu ziningi into ayikhulumayo ukuthi ipurpose kaNkulunkulu ukuthi abantu kube njengalokhu kwakunjalo ensimini yase-Eden. La uNkulunkulu elithizwe lenkosi wayehla njalo ngokuphola kolwanga eyobheka abantu bakhe. Lithizwe lenkosi wayethi mesehla uAdam noEve bamve, bahlale kube mnandi. But kwathi sekufike inyonka, bathi besodla bakwazi ukuthi babaleke, bazobona ukuthi banqunu. Yes. Uyabo, bazibona ukuthi banqunu. Then uzubone ukuthi uNkulunkulu umthanda kangakanani umuntu. Ayiyona indlalo into kaNkulunkulu. Uzubone ukuthi umthanda kangakanani umuntu after somonile uNkulunkulu elimele, but wathi into enizoyenza ndizolikhava ihlazo lakho. Kodwa wena sifazane uyakumitha and umuzali uzovuba uhlungu, nawe wakhipha isiqalekiso uNkulunkulu. Enothando njalo, but wakhipha isiqalekiso, and guess leso siqalekiso sisaphila naso namhlanje. So usethi uNkulunkulu ndifuna kubuyele kule yanto abantwana bami uSathane ufike wabonisa, because babo esithize uma wenza isono, let's say you kill someone, let's say mhlawumbe uyontshontshwa nasiphi isono esingavumeleki ukuthi sisenze, umuntu ophiyo onengqondo onenembeza awukwazi ukuyobulala umuntu. Umuntu but kungena uSathane enhlizweni yakho athi hamba uyokwenza, and uma usukwenzile uyaphuma uSathane, usale nembeza, usale nento ekudla ekuphicha wedwa. Uyabo, so ndiqhubeke ke thila umntwana azalwe. Yabo, and umebelethe umntwana ngumntwana wesilisa. Umyeni wami zange akholwe, wandifonela esendlini because wandisa namhlanje ubusuku bonke endlu ayinimba umntwana kaphumi, ngakusame ebuyele esibhedlela, wafika umntwana kaphumi, waphindela endlini, wathi esesendlini sendibelethile ndimfonele.
and ama-attack awekhona. Wathi umntanami ndimbeleka wazalwa ethule ethethu, wazalwa ethule, bamthatha odokotela baphuma naye ngasale wodini ndodwa. So umyeni wami ke wasuyenesari ingaba ngambona mhlawumbe after 2 hours ndimbelethile sendiyombona esexhunye kwacaba isibeleko save savaleka, uyabo, save savaleka, kumele ukuthi aphume umntwana akaphumi, so waphuma isekhathele. So mase ngimbona umyeni wami ongixelele unjani, uyintoni, ndithi hayibo angakamboni but wara uNkulunkulu ethi ezosinikeza umntwana omfana. Nangempela xa ndifika umntwana omfana amfonela wathi are you sure umboni, ndithi ngumfana, uyabo. So ke azafike ke esibhedlela kana yambone siphindele ekhaya iqhubeka impilo. So uma iqhubeka impilo lokhu ndivala ngako babo ST angisazi isikhathi basithini. Okay. Yes, before mhlambe ke kube khona okushoyo lokho ndivala ngako. Okay. Before then ke iqhubeka impilo, azala umntwana, siqhube sikhule naye, simphe igama uNkulunkulu athe simphe lona, utatakhe edelinye, abonje iqhubeka impilo. Ngixela ukuthi kwakuyinto edlulayo because kwakunzima ngendlela yokuthi babo ST kunzima ukuma cause la besikhonza khona umfundisi ibrother yomyeni wami. Ama in-laws ala, uyabo. So uyacabanga ndizongena ebandleni, ndisuka kwelinye ibandla ndizongena ebandleni lomyeni wami and ndizohamba ndiyokhuluma into ekanje ukuthi mina ndenze abortion, mina ndenze into. So yayenzima ngendlela eyisimanga but uNkulunkulu wangixela ukuthi avubalekile umphefumulo womuntu than isidima sakho. So kuleyo nto leyo ngazi kwintsha kwaphela unandipho ndimi ndathi wathi ndizomamela uNkulunkulu ukuthi uthini, ndihambe ndiyoyenza and abantu basindiswa baphenduka, uyabo. So nathi hayi yeyogcina futhi ndalala ndaphola ndabona ukuthi okay lihlazeke kwakanye futhi ayidumanga, uyabo, yenzeke nje around ayazwalizwe. So elo hlazo ngizophila nalo and uzubone uNkulunkulu mekuthumile ngalendlela osukucinga ngayo wena. Ndandixela ukuthi abantu bazogcwala ukuthi ndenzile abortion, only found out ukuthi abantu noba ndandifakazile abasakhumbuli noba uNkulunkulu wandipha umntwana, ndathi uzondipha umntwana ongumfana kuba njani but babambe lento bona ababanjwe nguye kuSathane leyo ukuthi ndenze abortion ihlazo zange bayibambe lonto, uyabo. Abazalwane babengekho kuyo yonke lento mina bendinewari nayo. Abantu babheke lento ukuthi wosazi uNkulunkulu uzosiza, uyabo. Abantu begijima umuntu asho ukuthi mina ndenzile not once not twice, uyabo, kaningi asho omnye ukuthi hey mina ndenze 1 or 2, hey mina ndinenkinga esibethe, mina ndikanje nakanje, uyabo. So ngahlala ke ndinalonto ukuthi abuye umoya ingcwele kimi. Umntwana usekhona sesisi it was beku-last year unyaka usuzophela, if bengango-November bekungo-December. Abuye umoya ingcwele kimi ndithi ndilele, mangilele ungazothi ndihamba nosisi abathathu, siyahamba nje. Uma siyahamba sinyuka nje intaba kodwa kuyontaba enkulu. Xa sinyuka mina ndiphakathi nendawo khona lo sisi ndiyabazi, ukhona omnye ngaphambili and kulaba sisi ukhona omnye wabo owaye wasofuna ukumelelwa nguNkulunkulu after leya testimony, wazothi ukuthi nami eneneni yenzeka into engu1 or 2 or 3, uyabo, wamkhulula ke uNkulunkulu. So ngizombona la embonweni ungaphambili ndiphakathi kube ngomunye, siyenyuka. Uma sinyuka ngathi sidlula abantwana abadlalayo, uyabo, abadlalayo babhuquza ngomhlaba. Sinyuka uma sihamba la kube khona umntwana othi umama ndiphukuze. Uma ngiphukuza laba bavele bandlule bemke, angiphukuza. Mangithi kuvele umntwana wentombazane mengabe vela ethi esaphakamisa ubuso, same time ngixele ukuthi uyintombazane, ndibonisa igender yakhe ukuthi iminyaka yakhe ku7 years, ayibo. And man sithi une short hair, umpofu muhle, agijime. Athi megijima nelethi lo mntwana wafana nampho, yabo, ndisephupheni njalo.
lo mntwana wafana nami athi megijima ugqokile ingubo nje engu-short sleeve agijime ndifike ndimfunqule. Uma ndimfunqula ukumbona umntwana xa ngaba kade wamgcina and kunala bond. So uma ugijima ufika uzolala la esifubeni sami, so ndivalola thando ndithi sendimbeke esifubeni kube nento ethi kum eyibhatha kasaphili lo muntu kutheni lizombeka esifubeni same time ndilentoze ndimehlise uyabona like ndiyisuse inhloko manje ndimbheka lo mntwana ufana nami ndivele ndethuke. But ibond esinayo uyabo unalento uthi mama ndithi ngumntanami lo yabo ndivele ndethuke. Uma ndethuka ngikhathazeke ngendlela esimanga and uma ndethuka into eringayo ukuthi kombe nguba igama lakhe uyabo ndinalento uthi kombe ngubani igama lakhe ngumntamphathi nguba igama lakhe hayi ndilentoze ndivuke ndimsherele umnyeni wami ethi ndithi mnyeni wami ndibone umntwana wami ndiboniswe umntwana wami lo endamkhipha. Maybe nje 1 second mama ngicela ukwenza kanje webafo ngicela ungifonelela ngibona nango baba lo uyangifonela ngicela ungifonelela just ukuze ukuthi uthini manje uyalahleka ilo siqaleni. Yes yeah singaqhubeka mama sorry. Yes alright. So ngithi ngibalisela umnyeni wami ukuthi ndiboniswa umntwana wami lo mntwana engamkhipha. Uma ngimbona ngiboniswa iage yakhe ukuthi upha ko7 years ndiboniswa igender ukuthi intombazane and kukhona olathando uyabo ndibe nento enhluphayo ukuthi ndayenza iabortion mhlambe 10 years ago 7 years or 8 iminyaka eminingi yedlula 10 years or 8 mhlambe 8 years sekukudala ne ndithi lo mntwana akakaza zangihluphe uyabo akakaza zangihluphe emibonweni avela thini ezabantu baye bathi ukuthi kuyenzeka umuntu akuhluphe uyabo akakaza zangihluphe but why ngizombona kanje uyabo. So ndizame ke ukushare iphupho nasebantwini abantu babe confused ukuthi mhlambe kutheni na yabo ndingabi naye answer ndihlali ngihlupha lento but hayi ukuthi lokho ngimbone kwenzeke leya nto leya ngihlale till one day ndithi xa ngivuka ndivuka umoya ngcwele okangathunda ibhalele yonke into yabo abe seza kum okay ndithi mangivuka ndivuke kuclear kubha athi umoya ngcwele kum umntwana wakho lo owamkhipha. So uma wenza iabortion uma ukhipha isisu and uzomangala but ST ukuthi uma ukhipha umntwana thina ngokwethu sizixela ukuthi umuntu wesifazana kuphela oabortayo akuyena kuphela umuntu wesifazana oabortayo umuntu oabortayo ngisho nomuntu wesilisa yenzeka kanjani lento angithi umntwana ukuza bese sibelethweni so owesifazana okwakhe akazikhulelisi but uthi lento engene esibelethweni ayithini ayikhusele ikhule thile ziphume so imbewu isukaphi isuka kowesilisa ukuze izongena kowesifazana abese yayikhulisa. So kunama abortion enzeka mhlawumbe omnye uzothi ndandingakasindiswa omnye bese ndisindisiwe okanye kanjani but kunabantu okhipha imbewu yakhe athi kunoma ndimithise ngcono sendiyikhiphele ku plastic kungcono nisendiyikhiphe kwi condom but leya condom akuyo condom nje and lawo ma sperm ungoma sperm nje ngumntwana angithi lawo ma sperm ife bengene kumuntu wesifazane bekuzoba ngumntwana. So iabortion ngulo wamntwana ombulala because njengoba wena ungafunanga ukuthi angene esibelekweni still kusengumntwana and uyakhula ngale uyabo
njengoba nami ndithe mesefikile esibelethweni ndathi ndiyamkhipha still uyakhula ngale uyabo and kusengumntwana so wandichazela lonto kumoya ngcwele ukuthi abantu izwe liyabhubha baya abhotha uyabo abanye unalento ukuthi ndisindisiwe ndiyintombi noJesu andifuni ukuvela ahambe ayojova okanye ahambe ayolala ngoplastic insizwe yami yokhipha umntwana wayo lo mntwana omlahlile uyakhula ngale and lo mntwana uyamaza utatakhe uyabo lo mntwana omkhiphayo uyamaza umamakhe buka kulombono ukuthi la mntwana ubedlala nabanye sidlula lana siba u3 but ubize mina ndaphukuza uthe mama kanibizanga ngegama katsho ngibani nandipha uthe mama kwaphukuza mina laba baqhubeka bahamba isono nesono osenzayo siyamaza umniniso uyabo isono siyamaza umniniso so la mntwana uyamaza ukuthi kahle kahle mina ndibelonga kuleya family uyabo so same apply nowesilisa uma uhamba uyofeba ufake icondom uthi angifuni uba expose kumkama ngifuni uba expose ecaweni angifuni uba expose uthatha icondom la mntwana uyakwazi uyabo and ungakhohle ukuthi uNkulunkulu unguyise wenkedama uyabona la mntwana ongena tata ohleli ngale la mntwana ongena mama uNkulunkulu umbhekile and la mntwana njengibehleli pha naye uyakhala uthi uNkulunkulu nangu umuntu wangiphuca ithuba lokuphila yabo nangu lo mama wandiphuca ithuba lokuphila and yena uyaphila nefamily yakhe nangu lo tata yena wazi ukuthi mhlawumbe ungene emshadweni unabantwana bawu3 iqiniso bawu5 abawu2 bangale uyabo so wathi uNkulunkulu hamba uyonibizela abantu but it's not kubani ayi wonke umuntu ozosinda babo ST but yilowo ovumayo othi uNkulunkulu ngiyaxolisa ngiyavuma ulibone iphutha lakho ube guilty so that ezothatha uJesu umthwalo wakho ube ngowakhe because yena uhlatshelwe ukuthi thina sibe bahle yena bemumbi ufele thina ukuthi thina sibe bahle sinconye but yena bemumbi kodwa ikhona la kusazotshintsha khona sihlale sibabe sinjalo ahlale athathe isitulo sokuthi ajaje kuphela uyabo so ke uma ke ngicela ukuvale ngaleli vesi liku 1 Corinthians bethini lo ibale nje inkinga mfethu xa uthi umuntu uzomfanele osidini kodwa akhombisa ukuthi umuntu ophumelelayo okay right alright ku 1 Corinthians ndifuna explainer le part because abazalwane siphila elizweni labantu abacalula nantoni izwi nezo sokulithetha bafuna ukulihlala ukuthi balithi ukuthini uyabo so 1 Corinthians chapter 11 verse number 22 yes no chapter 11 22 angazi noba usuyitholile wena lapho alright so ngicela ukufunda lapha uverse number 23 ngokuba ngakwamukela enkosini lokho engakudlulisela kini ukuthi inkosi uJesu ngabo busuku eyakhatshelwa ngabo yathabatha isinkwa yabonga yasihlephula yathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina kwenzeni lokhu ukuba ningikhumbule ndicela ukuma lapho abaningi bayalazi leli vesi sidla ngokudla ngalo isidlo emabandleni so the reason ndifunda leli izwi ngifuna ukubuyisa ingqondo zabazalwane ukuthi because abanye bazothi thina asinabo umuntu mesechonile asikwazi ukumbona asikwazi ukudila nabo asikwazi ukuthintini but iqiniso yonke umuntu usathana asebenza ngayo uyithatha ezweni likaNkuluNkulu kahle kahle usathane akaxabananga nami nawe but usathane uxabane noNkulunkulu
so ukuze achukumise uNkulunkulu uzosebenzisa thina okanye uzongena kuthi. So into kaNkulunkulu uyayazi ukuthi ingcwele ipure, uyazi ukuthi sine menu yethu, sine Bible lethu esifunda kwindlela yokuphila. So ukuze athole thina funeka ayoguqula leyanti sevesini, ayiguqule ibe yilendlela efunwa nguye. So ngifuna ukubuyisa inhloko zabazalwane ukuthi mhlawumbe omnye uzothi hayi thina umntwana mesetshonile utshonile, but uyazi ukuthi ngokwasemhlabeni ngokwabantu andaba nizothena sisiprofeti esivelapha ukuthi abantu abangasindiswanga uma eshonele ngumntwana isidu abhothile okanye uvele waziphumela umntwana. Kuba nento eyenziwayo noba ningayazi kakuhle, kodwa andazi ke ukuthi umuntu uyaklenzwa ahamba ayobona intontoni ukuthi ke isimnyama masisuke, uyabo. So leyo nto leyo kuthathwe kuthi, uyabo, yonke indlela oyibona iopposite yokuphila ithathwe kuthi thina maKristu. Okay, ndibuye ndikulandise kancane, angithi ukubezwe uma bethi umuntu ophuma okanye oyisatanist okanye oyidevil worship athi benisebenza emkhathini so many years besiphuza igazi labantu, besisidla inyama zabantu ukuze kuthina ukuze sibe namandla, ukuze sibe njani. So yonke lento ikhophwe ukuthi lithi lelizwi lena uthi uJesu ngoba usuka akhatshelwa ngabo wahlala phansi wahlephula isinkwa wathi phuzani nali igazi lami. Yes, wathi idlani lo ngumzimba wami. Lezi nyama ezidliwe emkhathi bathatha la bathi bona bayi oppose. So ndifuna uma usekhaya uphume kulowamqondo ukuthi thina asihambi ngama devil worshippers, azizinto zika Sathane. uSathane kananto wahlisela emhlabeni engaphathanga lutho, but uSathane into ayenzayo uchifta izwi leli siphila ngalo. Ufika kuJesu efastile uthi phendula lamaki abezizinko, uyithathaphi? Kukhona vele ezwini uthi uJesu wena kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa, yabo, umuntu ayokuphila, but nangamazwi kaNkulunkulu, uyabo, uthi ndikhonze ukuze kubentsha. Uthi uJesu kubhaliwe kwathiwa ungayikhonze wokhonza inkosi yakho uJesu uNkulunkulu kuphela, uyabo. So ngifuna ukubuyisa lento ukuthi ubazalana ukuthi hayi leya nto wayenza iyaphila la ikhona, iclean, ikulindile, uyabo. So ndize kulabo bantu yokuthi dila nayo kumanje, dila nayo kumanje, uyabona, because abazalwane bazothi abanye banento ukuthi ndiyambona, uyabona, ndiyambona okanye omnye angazi, like mina njengoba ndisho ukuthi angaze ngize ngimbone, ndambona once ngala day, and so ndiyambuza uMancele, so ke ngoku ithi ukuthi lento mesevela kanje usiyanihlala ukela ukuthi lonto ibone ukuthi seni right nobabini. Why? La emhlabeni ufuna ukubuyisela la so that uzobona ukuthi yonke into eyenzeka le nangale iyenzeka. Uma angithi babo ST, uma ndikwenze into embi other ndikuntshontshele okanye ndikulumazile wemka wonimangalela, kuvula idocket, yabo. Makuvula lelo docket leyo kusho ukuthi unandipha kwabanibani uyafunwa wone wena. Then uma kwenzeka babo ST mhlambi ndikuchole somewhere ndikudonse ndithi babo ST ndiyaxolisa, yabo, ndiyaxolisa nganto yonke mfethu endikwenza yona, ndiyacela ungandibophisi. Into yenzayo wena uma uthola enhlizweni yakho ungixolela, angithi kuyahanja kuyovalela docket ufika ukuthi wena hayi vele unanku umuntu wandenza into ethile but sendimxolele mayingabisaqhubeka lonto, livala idocket. So na kanjalo lo mntwana lo ubengummangaleli, uyena umuntu obengimangalela njengoba ndiphila, uyena mntwana obengimangalela. So esebuya kusekunala bond use-right, uyabo, use-right, ndiconfessile, ndayitsho yonke into, and futhi iblame ndayibeka kimi, hayi kwinceko, ndayibeka kimi iblame. So use-clean umntwana, use-right. So
emveni kokuba bo-ST ndahlambululeka engqondweni nasemzimbeni ngendlela yokuthi ngisho ebandleni noba kuphi kushunyayelwa ngokuthi abakhiphile iziso ndi-clean. Uyabo ndi-clean ngaphakathi because dinalento ukuthi mina uSathane into oyinifake kuyo uNkulunkulu wafike wandephula. Mina ndamthatha uJesu abe ngummeli kuba lithi izwi lenkosi. Ngakho ke uma umuntu exabana noNkulunkulu ngubani oxazululayo, but kuba nguJesu uthi lithi izwi lenkosi umuntu oba sisixazululo umuntu uKristu Yesu ofika abe yinhlawulo ofika bese sixazululo. Uyabona kuyena umuntu ofika xazulule, but uma wena uthi wonile uhambe uyobika emntwini hayi kuJesu ngubani ozokuxazululela. Because inyanga ngeze uxazululela ngisho noma ungathiwa uyahamba uyoklenza kodwa kusala yila mntwana lonke izohamba ibuye. Kukhona buka mina ndadamage isibele but namhlanje nomntwana. Praise God, namhlanje uthi 1 year. Namhlanje umfana wami uthi 1 year. Ndathatha nje step sokuthi wathi uNkulunkulu ndi-guilty ndonile. Uyabo ndilihla uzubona uNkulunkulu wasula ihlazo lwami wasula ngisho ihlazo lomndeni wami because utata nomama bamkela amalobolo bengazi intombazane ihambe yodlavasa isibeleko. And mina makulokyola ndangasho ukuthi hayi kunezinto ezingasaphelele. We understand, but uNkulunkulu wabuyisa lonke lohlazo. But iyodwa indlela asiza ngayo usiza ngeqiniso unothando. Wow, uNkulunkulu siyambonga kakhulu mama. Siyabonga nje ukuthi uthatha isibindi sokuphumela public ukhulume ngezinto odlule kuzona. Siyabonga kakhulu mama ngalokho ngathi uNkulunkulu angakuqinisa njalo. Akuphi isibindi uqhubeke njalo nje ungabi ungayingabazi into uNkulunkulu akudlulisa kuyona nento akuphe yona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi nje usufike lapha nje nenkosi ikunikeze lo msebenzi ukuthi ikwazi ukuthi uphilise nabantu abahlangabezana nezimo ezifana na kanje. Bakhona abanye abayoba na into yokuthi bafisa ukukuthola bakuxhume ekutheleni ukuthi mhlawumbe nabo benze into ethi mayifane bese baba nento yokufisa ukuthi baxhumane nawe. Mhlawumbe abanye bayasaba ukuphumela public, mhlawumbe abanye bangasaba even ukukhomenta nje lapha nokuthi ngiyenza into kanje. Yabo so uma bekwazi ukuxhumana nawe directly or private mhlawumbe ngaba khona into yokusizakala. So angazi mhlawumbe if ungakhona yini ukubashiyela nakulabo abafisa ukuxhumana nawe. Number yami because yona active kakhulu because go Facebook, TikTok ndimncinci yabo. Inumber ngo-031 071 73 70 299. Iphinde ngizwe ukuthi 031. Yeah. Yaxolisa. 071 73 70 299. Wow. Yes. uNkulunkulu mama aqhubeke nje akumise akuphi isibindi uqhubeke nje ukukhuluma nangalezi zinto ziyophila izizwe ngayo le message yakho. Sesikhathi uNkulunkulu udlulise ezintweni and usi prepare ukuphilisa abathile ngathi. So siyabonga kakhulu mama kakhulu. Thank you so much for coming. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu bafowethu. Asibonge kakhulu egameni likaJesu. Asibonane laphana ke ngomhla ka2 May eMkhumbane lapha eThekwini mhla ka2 May eMkhumbane. Siyokhuleka sikhulekela nazimo ezifana na kanjena. Sibonane khona lapha bafowethu starting from 10 ekseni egameni likaJesu Kristu. Sibe sinaye ubaba uBishop Chiliza kanye nobaba uBishop SP Dlovu. Kuyobe kulilanga elikhulu kakhulu. So asibonane khona bafowethu egameni likaJesu. Kuyobe kuthandazelwa izimo ezihlukahlukene from 10 ekseni kuyoze kuba ntambama. Ungangithola 0788 417 844. uNkulunkulu anibusise ke anifihle. Amen. Amen. Siyabonga mama. Siyabonga kakhulu.